بینەر و بیسەری ڕووداوم کاتتان باش 8 ساڵ بەسەر شەڕی سووریادا تێپەڕیوە لە ماوەیەوە 8 ساڵەدا هەوڵێکی زۆر درا کە سیستەمی سیاسی لە سووریا بگۆڕدرێ بەڵام دەبینین دوای 8 ساڵ نەک سیستەمی سیاسی نەگۆڕدرەوە بەڵام بەڵکو دۆخەکە زۆر ئاڵۆستریش بووە لەو ماوەیەدا شەڕی زۆر گەورە لە سووریا و لە عێراق و لە ناوچەی لەو ناوچەیە کە کوردی تێدا دەژی ڕوویاندا گرنگترینیشان هاتنی داعش بوو کە ساڵانێکی زۆری ویست تاوەکو شەڕی داعش بکرێت ئێستاش دەگوترێت کە شەڕی داعش لە ڕووی سەربازیەوە تەواو بووە بەڵام لە ڕووی سیاسی و لە ڕووی ئایدۆلۆژیەوە هێشتا تەواو نەبووە ئەوروپیەکان لە ناوچەکەی ئێمەدا ڕۆڵێکی گرنگیان هەیە هەم لە شەڕی سووریادا هەم لەو قەیرانەی کە لە سەردەمی بەهاری عەرەبیدا دروست بوو لە شەڕی داعش و لە دوای شەڕی داعشیش و بەتایبەتیش لەو هێرشەی کە بەم دوایانە تورکیا کردی سەر ڕۆژاوای کوردستان دیسان ڕۆڵی ئەوروپیەکان هاتە پێشەوە من ئێستا لە بروکسلم لە پایتەختی یەکێتی ئەوروپا لەگەڵ بڕیارسازانی یەکێتی ئەوروپا لە بارگای پەرلەمانی ئەوروپا لە باڵەخانی پەرلەمانی ئەوروپا دەمەوێت گفتوگۆی ئەو مژارانە بکەم ئایندەی سووریا چی دەبێت ڕۆڵی کورد لە سووریا ئایندەدا چی دەبێت چۆن مافی کورد لەو بەشەی کوردستاندا دەپارێزرێ ڕۆڵ خۆپشاندانەکانی ئەم دوایە عێراق و لوبنان و ئێران دەگەنە کوێ دەمەوێت ڕای ئەوروپیەکان بزانم بۆ مەبەستەش میوانداری هەرێک لە بەرەزان مارتین هاوەرد لە بەریتانیاوە لیبرال دموکراتم کردووە بەڕێز هانا نۆیمان لە ئەڵمانیا و ئەندامی پەرلەمانی ئەوروپا بەڕێز کێتی پیری لە هۆڵنداوە کە لەگەڵمانە لەسەر لیستی پارتی کرێکاران هەروەها بەڕێز میکواڵس لە ئێرلنداوە لەگەڵمانە سپاسان دەکەم کە بانکشتی ئێمەتان قبول کرد بەڕێز هۆرود لە بەڕێستانەوە دەست پێ دەکەم 8 ساڵ دوای دەستپێکردنی شۆڕشی سووریا زۆر کەس پێی وابوو ئەوە کۆتایی بەشار ئەسەدە بەڵام دەبینی ئێستاوە هەروە هێزی جارانی بۆ دەگەڕێتەوە لە نێو سووریا لەو 8 ساڵەدا چی گۆڕدراوە و ئێوە گەشتبینن بە ئایندەی سووریا نا ئەس نەگەشتبینم بلەبەر چاوگرتنا تشتێک و قەومی ئەوژی ئەو بوو کو وڵاتێن ڕۆژئاوا ئەو کەس بەهێویکردن و بانگەوازیە سووریەکە بەڕەنگ و دەموکراتیک دکردن ئەو لەسەر ئاستەکە دیرۆکی بەهێویکردن باڵاهیەکە دەسەڵاتە چێکردن و وەک ئەم دەزانن ژە ئالیە رووسیا و یین دنڤە هاتە تژەکردن سەرکەفتنên لەشکەری ئەسەد بەهێزترکردن مخابن کو ئەردوگان ژی ئەفکارییا vê پرۆسەیە کرد یانی نا ئەم دێڕاشەکە پڕ خەراب دەنە دێنفشەکێدن ژی تێدە هەرە هەتا ئەم چارەسەریەکە ڕاستەقینە ببینن مەبەستا من چارەسەریەکە ئاشتیانە لە سووریەیە دەدەم کورتێدا ئەمێ ئەسەد بەهێز ببینن دەبێ ئەم بەندەوار بندا ئەم بزانن جوواکە ناودەوڵەتی دە ساڵێن بێدە وێ چاوتیا خوا قەرەبوو بکە گەل وێ هەوڵ بدە تشتێکی بدەست بخە وەک ئەنجامەکە ئەلێنیتر لێ مخابن وێ دەمەکە درێژ بدومە بەڕێز نۆیمان هاوڕای لەگەڵ بەڕێز هۆرود ئەرێ مخابن ئەس هەتاڕادەیەکی زێدە هەڤنەرینم ئەف نەجارە یەکەمە پشتی 8 ساڵان ژە شەڕێ سووریەک و ئەم دەبینن ئەسەد بەهێزتر دەبە مەوەی چاخێژی ئەفدی دەما رووسیا دەسوەردان کرد و پشگیریە ئەسەد کرد ناوچەیە دژەفرینێ دەستنیشان کرد و بە باڵافرۆ هێزن ئاسمانیان رووسی هاتە پاراستن وێ چاخێ هەر تشت گوهۆڕی هێژی چەند تیرەژن هێویە مابوون لێنها ئەو ژی نەمانە نها نوچەیەن نوێساندنا دەستورێ لە هۆڵێنە تشتێکی باشە و ئالیە ناکۆکین هەڤڕێکیە بە هەڤڕا دکن پێنجواندن ji بۆی نوێساندنا دەستورێکێن نو پرزگرێک ئەوە ku ئەف di demekê da di qewime ku di aliyê leşkerî da kêşe hatiye çareserkirin mixabin Rûsya û Esed tenê li du ropoşeke siyasî ne ji bo wê serkeftina leşkerî ku berê bi awayekê meydanî bi destxistine ez amadebûna Kurdan di gotûbêjan da nabînim tiştekî baş e ku opozîsyon bejdar e civaka sivîl jî bejdar e lê Kurd ne beşdarin binerîna min ev pirzgirêkeke pir mezin e herwiha eger tu binêrî pêncî bi pêncî ye pêncî kes ser bi hikûmetê ne pêncî kes ser bi opozîsyonê ne û pêncî kes jî ser bi civaka sivîlin ez kêfxweşim ku ew pir rengtirin li gor hikûmetê lê ev wan dixe rêza pêş da di dema biryardaneke demokratîk û li wir diqewime ew çirûska hêviyê ku di dema gotûbêjên destûrê da çêbû wê çaxê nema gava medît di aliyê leşkerî da tişgihiştin mixabin ev tenê dibe ropûşeke siyasî bû Esed بەڕێز پێری با لە 8 ساڵی ڕابردوودا بمێنینەوە ئەو هەڵانە چین کە لە 8 ساڵی ڕابردوودا بە تایبەتی لەلایەن ئەوروپایەکانەوە کران کەوایان کرە و دۆخە دروست بێ وەک دەزانین دۆخی ئێستای سووریا لە 8 ساڵ لەمەوبەر باشتر نییە Ez dizanim ku pirskirin hertim hêsan û bersivdan zehmet e. Tiştê li Sûriye diqewime
پێشی وەکە شەڕی ناوخوا دەست پێ کرد ji bo na demokrasiyê li Sûriye lê vêga bûya şerê desthilatê ew ên niha di aliyên leşkerî da li Sûriye bihêzin ew ên ku biryaran didin eger ez rastbêj bim li gor zilhêzin din Ewropa bi roleke pir kêm erîniyan negatîv lîst diyar e niha Amerîkî li rojhelatiyan ji rojhelata navîn vedikşin bi heman awayî ji Sûriye jî berê hebûneka Rûsyaya mezin li navçeyê nebû lê niha li her deverê ye nemaze li Sûriye hêza Ewropayê ne leşkerî ye lê hêza wê di wê yekê da ye ku pêvajoya siyasî çawa birêve biçe weke hevkara min hane anî ziman em wek civaka navdewletî di pêvajoya siyasî da bi ser neketin me dît ti kesî zor li Esed nekirda ku bê ser masaya gotûbêjan ez hez dikim ku niha Esed ji bo gotûbêjin siyasî amade ye tenê da ku ji me re bêje ku pêvajoya siyasî hîn jî maye me dûrpêç danî ser Sûriye ne mumkin e bê gotin ku newiha ye min nedîtiye ti welatekî Ewropî bi Esed re tev geriyabe me hemû peywendiyên dîplomatîk bi Sûriye re qut kirin yekîtiya Ewropayê ev kiriye lê ew proseya siyasî ku Ewropa dikarî bo roleke giring têda bilîze mixabin birêve neçû niha jî birêve naçe The political process where Europe could play a very important role is unfortunately hasn't really taken off and is also not really taking place currently. بەڕێز واڵس ئەویشە باشانە چین کە ئەوروپیەکان لە قەیرانی سووریادا کردویانە دو ساڵên borî de min du caran serdana Sûriye kir nerîna min li ser bûyeran jiya hevkarên min cuda ye ez bawer nakim tiştekî baş bûbe ku tu hêzeke biyanî dest di Sûriye de werbide ez ne bawerim pirsgirêkên ku di sala 2011 û 2012 de dest pê kirin ew qasî ber bi xirabiyê ve biçûne eger Amerîka û Esed û welatên din jî cihadîst biçek nekiribana ev bû hokarana aramiyê li Sûriyê behsa destêwerdana Rûsyayê jî hate kirin bila em bi çavê Rûsyayê lê binarin Sûriye li ser sînorê Rûsyayê ye ma bi baweriya we Rûsya dixwaze çend cihadîst Sûriye kontrol bikin Rûsya bi tevahî ev red dikir ev ê bibûya gef li ser sînorê wê bibûre kîjan sînor sînorê Rûsya û Sûriyê مەبەست سنووری رووسیا و سووریایە ez nizanim behsa kîjan sînorê dike Ez jî nizanim cihadîst ji Sûriye diçûne Rûsyayê Rûsya berî cihadiyan çû Sûriya min gotina te nebirî eger cihadîstan Sûriye kontrol bikira dibû tiştekî xerab ji bo Rûsyayê tiştê hûn ji bîr dikin ew ku Rûsya ji bo Sûriyê ku welatekî xwedî serwerî ye hate vexwendin te alî û welatekî din nehate vexwendin Amerîka bi awayekî neyasayî li Sûriye bû Tirkiye bi awayekî neyasayî li Sûriye ye مەبەستەوە بوو کە رووسیا بە شێوەیەکی یاسایی لە سووریایە Rûsya ji aliyê Sûriyeya xwedî serwerî ve hate vexwendin da ku alîkariya wê bike û wê biparêze eger ne ji hevkariya Rûsya û Îranê bûya wê hikûmeta Sûriye bihata rûxandin rastiya wê ev e hikûmeta Sûriye mafdar bû bangî welatan bike ji bo ku wê ji destê cihadîstan biparêzin ku yên weke Amerîka û Siûdiyê ew biçek kiribûn bi rastî divê ez te rawestînim ev bê rêziye jî daxwaza lêborînê dikim Amerîka û Siûdiyê her wiha hinek welatên Ewropayê jî dixwestin rejîma Sûriyê biguherin ji bo xatirê Xwedê guherîna rejîmê li ku serkeftî bû hevkar bûn ji bo guherîna rejîmê li Iraqê hevkar bûn ji bo guherîna rejîmê li Lîbyayê gelo ma birakirina Seddam û Qezafî rewş bi ber bi baştir veçû ez nebawerim bi baweriya min rewş xirabtir bû ez bawermendekî serhişk ê destê wernedanê me gelo binarîna min Esed kesekî baş e na ne baş e lê ma gelo binarîna min serokê her welatekî zilhêz kesekî baş e
بەرزپێری لێگەڕە قسەکەیکە دوای کاتە دەدەم. بلا ئەم بەحسا گەلێ سووریە بکەن. ما ئۆباما کەسێکی باش بوو 30,000 بۆمبە بسەر خەلکێدا باراند. بلا ئەم بەحسا گەلێ سووریە بکەن. 9 ملیۆن کەس هاتن کوشتن. وڵاتی ڕۆژاوا ئاگر گورتر کرد. 9 ملیۆن کەس هاتنە کوشتن بەرپرسە سەرەکەژی بەشار ئەسەدە. ئەم نەهەڤنەرینن. بەڕێز نۆیمان وەک لە قسەکانی بەڕێز واڵس تێگەیشتم دەڵێ دەستێوەردان بە گشتی باش نییە بەڵام ئەگەر دەستێوەردان ببێ دەوڵەت و حکوومەتی شەرعی لە سووریا هەیە کە دەوڵەتێکی دیکەی وەک رووسیا بانکێش دەکات بۆی وڵاتەکەی بۆ بپارێزێ بۆچی خراپە ڕووسەکان لەوێ بن بەڵام خراپ نییە ئەمریکایی و ئەوروپیەکان بچن ئەوێ یا لەوێ بن. ئەز هەڤنەرینم و دەسوەردان gelek کێشەیان چێدکە ئەگەر نە li gor yasayên navdewletî û yasayên mafê mirovan be lê li gor têgihiştina min rejêma Sûriye hemû rawatiya xwe ji dest daye. Li dema ku şiddet li dijî xwepşanderan bi kar anî, dema ku xelek diravand, işkence dikir, ne amade bû behsa destûrekê nû bikin, beşdarîkirina xelkê piştrast nedikirin, her hewildaneke demokrasiyê serkod dikirin weke azadiyara û nerînan û xwepşandanan. Bi bikaranîna şiddetê, tew bikaranîna çekên kimyawî jî ev xal bû ku wê rejêmê hemû rawatiya xwe ji dest daye. Paşê tew bangewaziya rejêmeke din jî ku kirine ev bi ti awayî rewşê çêtir nake. Ez bi gotinên hanara hevnerînim divê li bîra me be ku vê hemû hevrikiyê bi xwepêşandana kesên sivîl dest pê kir ku beşek ji bihara erebî bû armanca wê parastina mafê xelkê ji bo jiyaneke azad û serbest bû. Ev daxwaza xwepêşandaran bû li kolanên Şamê. Esed bi tundî bersiva wan xwepêşandaran da. Xwîn rêştirîn bersivdana xwepêşandanan di sala 21 de bû. Ku bê gotin ev robrobûna cihadîstan bû. Mîna gotinên efsaneyan e. Ew tenê guherîna dîrokê ye bi awayekî pir cuda. Ew tenê çawsandina xwepêşandaneke sivîl bû. Di dawiyê de jî Rûsya ya zilhêz vaxwenda ku di wî karî de hevkariya wê bike. Çimkî dema şîddet derket dikir di şer de winda bike. بەڕێز واڵس ئێستاوا کاتت دەدەمێ خەڵکی کورد لە سووریا دانیشتوانی شەرعی ئەوێن وایە ئێستا ئەوان بانکێشتی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەکەن کە بیان پارێزن و هەرێمێکی دژەفرینیان بۆ دابمەزرێنن لەسەر بنەمای ئەو قسەی کە خۆت کردت کە حکوومەتی سووریا شەرعیە و بۆیە مافی خۆیەتی رووسیا بهێنێتە وڵاتەکەیەوە ئایا داواکاری کوردەکانی سووریاش کە دانیشتووی شەرعی ئەو وڵاتەن داوایەکی شەرعی نییە؟ بلا پێشی بەرسڤاوێ بدم ئەگەر نەش دەستێوەردانە دەرڤەیی بووە دبەک و خەلکێن سیڤیلێن سووریێ کاری بوونا گوهرینن دراماتیک ئەنجام بدن وڵاتێن ڕۆژاوا دەستێوەردان گرن بسەدێن هەزاران مرۆڤان ژیانە خۆش دەستان ببوورە بەنا ڕاستە من گوتنا کەسی ژوە قوت نەکرد هون چما گوتنا من دبڕن ئەسفام ناکەم ڕاست دەکەی فەرمو بەردەوام بە باشە دویا بوو ڕێبەها تاداین gelê Sûriye bixwe pirsgirêkên Sûriye çareser bike. Diviya bû welatên Rojava xwetevlî nekin. Diviya bû hewla guherîna rejîmê nedin û wê karasatê çê nekin. Derbarê Kurdan nêzîkî ji seda 8 ji Kurdan li Sûriye dijîn. Belê nêzîkî ji seda 8 ji sedî 5 ji Kurdan li Tirkiye dijîn yên din jî li Iraq û Îranê ne. Gelo binarîna min Sûriye ji Tirkiye baştir bi Kurdan re tevgerê dike bêguman erê. Gelo binarîna min Kurd ji aliyê hemû welatan ve rastî reftareke xirab hatine erê bêguman. Ji bo demeke pir dirêje reftareke xirab bi Kurdan re tê meşandin. Ji aliyê welatên weke İsraîl û Amerîkayê jî ji bo berjewendiyên wan hatine bikar anîn. Weke tu dikarî bibînî hizra ku di demên dijwar de Kurd ji aliyê wan welatan ve têne parastin tenê beşek ji xeyalê bû. کەواتە ئێستا داواکەیان لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بۆی بیان پارێزن شەرعیە یان نە شتێکی باشە یان نە
ببوورە بنەڕینا من divê li Sûriye awayekî otonomiyê ji Kurdan re hebe. Lê divê ne bi hikûmetên biyanî lê bi hikûmeta Sûriye re kar bikin. دامەزراندنی ناوچەیەکی ئۆتۆنۆمی لە سووریا. Ez nabêjim bila rê bi Kurdan re bê dayîn li Sûriye dewletekê ava bikin. Bi baweriya min divê navçeyeka wana mîna herêmê hebe. Bi heman awayî divê Kurd li Tirkiye û Îranê û Iraqê jî desthilateka wan a mîna herêmê hebe. Ez li dijî vêyekê me. Binarîna min divê ev pirsgirêk di navbera Kurdan û hikûmeta Sûriye de bê çareserkirin. بەڕێزپێری هەمان پرسیارم لە وەک تو دبهێزی بەرگریە ڕێژیمە ئەسەد دکە. زۆر چاکە ئەی ڕای خۆت چییە؟ Ez binêrîna dîrokê jî fam dikim ku navçeya dijîfirînê ne zêde bûye. Hûn li Iraqê agadarî dîroka xwe ne ku navçeya dijîfirînê ji wara hat diyar kirin. Lê di doza Sûriye de ez daxwaziye fam dikim. Lê heta radeyekî zehmet e bêcîbcî kirin. Çimkî werin em binêrin ma kontrola esmanê Sûriye di destê kê de ye? Rusya. Divê demê de Rusya esmanê Sûriye kontrol kiriye. Herwiha eger em qala Tirkiye jî bikin ka divê dozê de dagîrkere endama NATOya jî. Encûmeneke me ya ewlekariye ya bê kiryar heye. Me dît gava welatên Yekîtiya Ewropayê projeyek pêşkêşî Encûmena Ewlekariyê ya ser bê netewên yekbûyî kirin, Amerîka û Rusyayê rê nedan ti proje yasayek derbas bibe. بەڵام داوایەکی واقعبینانە نییە؟ بێگومان پێکانە داخوازیرەوە بە لێ مخابن divê rewşê de em dibînin ku nerî lîste. بەڕێز نۆیمان تۆش هاوڕای لەگەڵ بەڕێزپێری کە دەڵێ داواکاریی واقعبینانەیە؟ ئەرێ ئەس پرد و خازم نەبووی ڕەنگی بووە چونکی تشتێکە نەدادمەندە لێ ڕەوش ئەوە مخابن داخوازکردنا سەپاندنا ناوچەیە دژەفرینێ بە تەمامی ڕەوایە بنەرینا من دبە ئالیکار لێ تو وڵاتێک نینەک و بکارە جێبجێ بکە. کاتە تۆ پێت وایە هیچ ڕێگەیەک نییە تاوەکو ئەوروپیەکان و وڵاتانی ڕۆژاوە کورد لە سووریا بپارێزن نە هەرێمی دژەفرین نە هیچ ڕێگەیەکی دیکە؟ ئەگەر ناوچەیە دژەفرینێ بێ دیاریکردن دا خراپترین ڕەوشدا دەوێ ئەم لە دژی رووسیا ڕاوەستن ji بووی پاراستنەوەی دەبەرێ بێ ئەمریکایشی تو وڵاتێک نکارەوی کاری بکە تورکیاشی وەکەیەکێتی پێرێ گوتکو پەیوەندیامە بە تورکی ڕاک و ئەندامە هاوپەیمانیان ناتوێیە دا ئالیە دیبلۆماتیکدا ڕەوشێکە دژواردایە. لێوەرن ئەم لە ڕەوشێ بنەرن مە هەوڵدا دیەکیتی ئەوروپایدا ێرشێن تورکی وەکە بەروەژ یاسا ناودەوڵەتی بدن ناسکردن مە بخورتی پشگیرییا دوزا کوردان دکرد مە دوزا سەپاندنا دوورپێچا فرۆتنا چەکان لەسەر تورکیێژی کرد وڵاتێک کو دکارن لەسەر سیاسەتا دەربە یەکیتیا ئەوروپایە بپەیون وڵاتên ئەندامên یەکیتیا ئەوروپایەنە ناکۆکیەکە مەزن دناوبەرە پرۆژه یاسا پەرلەمانتویا یەکیتیا ئەوروپایە و ئەنجومەنا سیاسەتە دەربە یەکیتیا ئەوروپایەدا هەبوو تەو وان نکاری بوون هەبنەرین بن لەسەر شەرمەزارکردنا ئێرشا تورکی وەکە بەرەڤەژیا یاسای ناودەوڵەتیین مافێ مرۆڤان ڕەوش ئەوە ئەگەر ئەم نکارە بن شەرمەزار بکن هەتا سەپاندنا ناوچەیە دژەفرینێ لە دژی رووسیای مەخابن ڕێیەکە درێژە. باشە تۆش هاوڕای لەگەڵ بەڕێزان ئۆیمان و پێری؟ ئەرێ ئەز هەڤنەرینم ئەس پشتگیریە هەزرا ناوچەیە دژیفرینێ دکم تشتێکی پڕ باشە. لێ وەک هات بەحەزکردن دە ئالیە لەشکەری دە زەحمەتە بێجیبجیکردن هەفپەیمانە وڵاتێن ڕۆژئاوا لە دەڤەرێ تورکیەیە دبێ ناوەندێن ئەسمانی بێن وی وڵاتی بێن بکارانین لێ وەکە دیارە ئەم نەها بێ تورکیێرە نەهەڤنەرینن وەک هەفپەیمانێکە ناتوێ دایە سەر ڕێیەکە دژوار تورکیە و ئەردوگان لە دەربەی سنوورێن کو هاتنە پەژاندن تەف دگەڕن. ئەمە پرسیاری داهاتوم دەبێت لەبارەی داخوازی تورکیا بۆ دروستکردنی زۆنێکی ئارام بەڵام وا بزانم بەڕێز نۆیمان دەیەوێت شتێک ئەرێ ڕێ بدە ئەس وەکە ئەڵمانێکی تشتێکی بێژم گاڤامە پرۆژه یاسای پەرلەمانتوی ئەوروپای ئامادەت کرد ئەس لێ دفکریم کو ئەم دکارن لەسەر چەند خاڵان کار بکەن داکو بێن جێبجێکردن. وەزیرە بەراوانیە ئەڵمانیای بەحسا هزرا ناوچەیە ئارام لە باکوورێ سووریە کرد پێشیە هەموویە گرانیا یا سیاسەتوانان زێدەتر کەتە سەر ڕاوێکردنا واتەیە وێ هزرێ کام مەبەستەوەی چییە چاوا دکارە کار لەسەر بێکردن لە شونا جێبجێکردنا پێنگاوێن پراتیکی ئەس دەزانم کو gelek کوردên Sûriyê wiha fam kirin ku Alman tên me rizgar dikin em niha dizanin ku bingeha wê gotinên nebû hizra navçeya dijafirînê bedewe lê nayê cêbcêkirin بەڵێ بێگومان tiştek ji dayîna sûzan û bilendkirina asta bendewariyan xerabtir nîne di demekê de qet nemûmkin e ew sûz bêm cêkirin
بینە بەرچاوێ خۆ ئەم ناوچەیە ئارام ئاوا بکەن لێ ئەم نکارەبن پاشێ بپارێزن ئەوێ ببە کارەساتێکە هەری خراپ و وێ بقاومە بنەرینا من چێترە ئەم بەحسە وان تشتان بکەن و ئەم دکارن وان بکەن یان ئەم نکارن وان بکەن ئەم هەموو ئەنێرژیا خۆ دوان تشتاندا بکار بینن و ئەم دکارن وان ئەنجام بدەن لە شونا پێشکەشکردنا وان ڕامانن و ئەم قەت نکارن وان پێک بینن. سپاسان دەکەم دەبێت ناوبڕێکی کورت وەربگرم کە هاتینەوە دەمەوێت باسی زۆنی ئارام بکەین کە تورکیا داوای دەکات باسی سەرهەڵدانەوەی داعش و خۆپشاندانەکانی ئەم دوایانەی وڵاتانی ڕۆژهەڵاتینەوە ڕاستیش دەکەین. بینەرو بیسەر ڕوودا و لەگەڵم بمێنەوە دوای ناوبڕێکی کورد دەگەڕێنەوە وڵاتان. بینەرو بیسەری ڕوودا و سلااوان لێبێ دیبێتەکەمان لە نێو پەرلەمانی ئەوروپاوە لە شاری بروکسل بەردەوامە لەگەڵ هەرێک لە بەڕێزان مارتن هۆروود پەرلەمانتاری بەریتانیا بەڕێز هانا نۆیمان پەرلەمانتاری ئەڵمانی بەڕێز کێتی پێری پەرلەمانتاری هۆڵندی و بەڕێز میک واڵس پەرلەمانتاری ئێرلەندی. بەر لە ناوبڕ گوتم باسی ئەو زۆنە ئارامە دەکەین کە تورکیا داوای دەکات و لە ڕاستیدا هەر داوای ناکە بەڵکو هەنگاویشی بۆ هەڵێناوە بۆی دروستی بکە. بەڕێز هۆروود ڕای تۆ چییە لەسەرەوە؟ Di nava Parlamentoya Ewropayê de ez lê dijî wî karê Tirkiye axivîm. Pirs ev e. Gelo ew navçeya aram ji bo kê aram e? Dibe ku ji bo Tirkiye aram be ku bidîtina wan, Kurdên navçeyê gefin li ser ewlekariya Tirkiye. Lê ez dixwazim ew navçe ji bo Kurdan aram be, ji bo kesên sivîl aram be, ji bo opozisyona rewa aram be, ji bo wan kesan aram be ku hêvî û meraqên wan yên neteweyî hene, tevî ku hêzên navçeyê li dijî wanin jî. Ez qet bawer nakim. Ev armanca Tirkiye be. Me gelek raporên dilgiran li ser egera encamdana tawanên şer ji aliyê Tirkiye ve bihîstine. Her wiha bêguman hinek kiryarên ku li dijî bingehên mirovî ne li navçeyê, mixabin ev pêngaveke dina dilgiran kere û em li Parlamentoya Ewropayê li dijî wê derketin. Mrs. Perry, European countries are opposing the establishment of safe بەڕێز zone. پیری وڵاتانی ئەوروپا دژی ئەوەن زۆنی ئارام دروست بکرێت. بەڵام حکوومەتی تورکیا بانگەشەی ئەوە دەکات کە نزیکەی 2 ملیۆن پەنابەری سووری لەلایە و دەیوە ئەوانە بنێرێتەوە بۆ وەک ئەوان دەڵێن وڵاتەکەی خۆیان. دەڵێن هاوکاریە و سووریانە دەکەین بۆی نەکەونە ژێر هەڕەشەی حکوومەتی سووریا. ئەمە چ شتێکی تێدایە کە پێت وایە باش نییە؟ gelek tişt. Berê her tiştî Serokê Tirkiye hewl dide di heman demê de çend tiştan ji bo wê navçeya bi nav aram bike. Pêşî dibîne li hundir ji ber li xwegirtina nîzîkî 4 milyon penaberên Sûrî kêşe hene. Dixwaze bêje ew ê bi vê operasyona leşkerî wê pirzgirêkê çareser bike. Her wiha bêguman dibêje naxwaze mîlîşiyên Kurdî li ser sînûrên xwe bibîne. Yanî navçeya bi nav aram ji bo dorxistina kesin bi nav terorîst e. Li gor zanyariyên min me di salên berê de tê êrîşek nedîtiye ku ji aliyê YPG li ser axa Tirkiye hatibe kirin. Xala sêhem ew e ku Partiya Erdogan ber bi parçebûnê ve diçe. Her ku diçe parçetir dibe. Opozisyona Tirkiye hevgirtiye. Di helbijartinên xwecihî de bi ser ket. Nemaze li 6 bajarên mezînên Tirkiye. Mixabin, me Erdogan çiwek çareserî bi kar tîne. Nasyonalîzm e. Binêrîna wî eger êrîşî Sûriye bike wê hemû alî li Tirkiye hev bigirin û pişta serok bigirin. Bi dîtina min, ev motîfên Erdogan bûn ji bo encamdana operasyona leşkerî li Sûriye. Tirkiye mafdar e ku nabe tenê bêhiştin li hember pirsa koçberan. Çimkî Tirkiye erkekî mezin li stûyê xwe girtiye. Bi heman ew çend welatên navçeyê weke Urdun û Lubnan her wiha bêguman Herêma Kurdistanê jî hejmareke zêdeya koçberên Sûriye û Iraqê jî li xwe girtiye. Yekîtiya Ewropayê ew hemû sozên ku dana Tirkiye cibcî nekirine. Ji bilî peydakirina peran, pere jî dikin xilas bibin. Bi nêrîna min, niha dem hatiye ku Yekîtiya Ewropayê ez nabêjim bila em gengeşeyeke zêde bi serokê Tirkiye re bikin, lê ku em qala girîngîdan bi penaberên Sûriye bikin. 4 milyon li Tirkiye ne. Divê em wan sozên ku me dane bibin serî. بەڕێز نۆیمان کاتێک باسی پاساوەکانی تورکیام کرد گوێم لێبوو پێ دەکەنیت بۆچی؟
مەبەستە کێژان مژارە ئەوەی کە 2 ملیۆن سووری دەنێرێتەوە وڵاتی ئەرێ چمکی دیارێک و پەنابەرین سووریێ ناخوازن vەگەڕن دەڤیا با ئەف پێشی بهاتە ئازانین هەژمارێکە زێدەیەوان پەنابەران لە تورکی ژیانێکە نو ئاواکردنە ئەف نایەواتەیەک و مافێوان هەیە هەتایە لە تورکی بمێنن لێ ئەو نەخەلکێ وێ ناوچەیەنێک و ئەردوغان دخوازە وان بشینەوەر ئەو نەکوردن لە شام و باژارên başûrê Sûriye hatine tu nikarî zorê li wan bikey li navçeyekê niştecê bibin ku neyawane û şûna wan kesan bigirin ku xelkê navçeyê ne ji wir hatine veguhastin xelkê navçeyê bixuda ku cihê penaberan çê bibe baviyekê wê pirzgirêkên pêtir û koçberiyeke zêdetir çê bibe lê ji bilî ku ew penaber ji rejêma Sûriye ditirsin rejêma ku ji ber wê reviyan e tişteke nehatiye guhartin Esed hêjî di desalatê de maye destûra nû nehatiye danîn rejêm hêj bi dûwan daye çunkî xizmeta leşkerî nekirine çunkî beşdarî xwepişandanan bûne an ku ti arezûyeke wan ji bo vegerên nîne yasa jî li dijî wê a niştecêkirinê ye berastî gumana min heye ku Erdogan jî bawer bike ku dikare wan koçberan li wir niştecê bike ev tenê ropoşyan jî henceteke da ku Kurdan ji wê navçeyê dûr bixe û wan bêşîne lê ne ku hizir li niştecêkirina 2 milyon penaberan li wê de berê dike بەرز واڵەس هەز دەکەم لەسەر ئەم مژارە لەگەڵ سێمیوانەکەی دیکەم هاوڕایت تەواو تێدگەیشتم بنەڕینا من ئەس هزرا ترکیە ji بۆ دامەزراندنا ناوچەیە بناv ئارام لە وڵاتێکی din وەکە دینیتی دبینم ئەگەر بریارە ترکیە ناوچەیە ئارام چێ بکە ئەس پێشنیار دەکەم لە ناو وڵاتی خۆ چێ بکە هەوجە ناکە tu zanabî da ku tu fan bikî ku tevgera Tirkiye bi Kurdan re demeke dirêje pir xirab bûye. Lê dîsa çimkî hevpeymana NATOye Ewropa pir kêfxweş bû, biznesê pêre bike. Ewropa çek firotine. Bi milyaran dolaran dane Tirkiye da ku şepêla penaberan ber bi Ewropayê ve rawestîne. Li aliyekî din li dijî Erdoganin. Li aliyekî din jî piştgiriya wî dikin. Çima Ewropa qet tiştek nekiriye? Derbarê şerê weke jenosîdê yê Erdogan li dijî Kurdan, çima Ewropa di wî warî de tiştek nekiriye? Binere em qala rejîmên xirab dikin. Gelo çima hêj Ewropa bi kêfxweşî bazirganiyê bi Siûdiyê re dike, ku mehane serê xelkê jê dike. Çima Ewropa kêfxweş e bi bazirganîkirina bi Misrê re, ku li wir tiştên pir xirab diqewmin. Ewropa biryarê dide dorpêçê deyne ser hinek welatan û bi hinek welatan re jî dost be. Yên din jî bi kêfa xwe çi dixwazin dikin. Erdogan yek ji wan kesan e. Xelk dibêjin nabe tu tevgerê bi Tirkiye re bikî. û em dorpêçê deynin ser û nabe em çekan bifroşinê. Lê tu dizanî çi ye? Çimkî Tirkiye endama NATOye. Pêşbînî neke Ewropa tiştekî bi ciddî li dijî Erdogan bike. Erdogan çi bixwaze jê re diçe serî ev tiştekî xemgîn e. زۆر چاکە با باسی داعش بکەین باسی زیندووبوونەوەی داعش لە ڕۆڵگەڕە نێودەوڵەتی هەرێمیەکانیش دەبیستین کە دەڵێن داعش لە ڕووی سەربازیەوە تێکشکێنراوە بەڵام لە ڕووی سیاسی و ئایدۆلۆژیەوە هەرماوە و هەڕەشەیەکی گەورەیە بەڕاستی ئێوەش وەکو هەڕەشەیەکی جددی دەیبین و پێتان وایە داعش دەتوانێت جارێکی دیکە زیندوو ببێتەوە یا شتەکەوان نییە بنەرîna min nabe em zêdegaviyê derbarê gefa Daişê bikin. Wê çaxa ku xilafeta bê navê Daişê jî hebû ne gefeke mezin bû li ser Ewropayê ji bilî welatên ku li navçeyê ne. Dema ku xilafet nemaye, gefa Daişê wek gefa qaîde û rêxistinên wek wê ye. Ji navbirina temamiya wan rêxistinan pir dijwar e. Tenê eger em dil û mejiyên wan kesan bi dest bixin ku ji aliyê wan rêxistin û aydiolojiyên radîkal ve hişê wan hatiye şuştin. Bi baweriya min şerê meyê demdirêj ew e ku em dil û mejiyên wan kesan bi dest bixin û robrûyî wê aydiolojiya hişik bibin. Ez naxwazim gefa Daişê jê mezintir nîşan bidim. هەز دەکەی زیادە ڕەوی کراوە لەمەدا Lê çimkî çekdarên Daişê li Kurdistanê girtîne, ne aramkirina navçeyê rengekî gefê çê dike. Dibe ku hêj lip lip çekdarên Daişê hebin ku bixwazin metirsiyê çê bikin. Mixabin, kesekî tenê dikare çend kesên din bikuje. Ev pirzgirêk heye. Lê ez naxwazim zêdegaviyê tê de bikim. Hêj li Ewropayê hin kes hene gefa terorê ji bo berjewendiyên xwe bikartînin. Binêrîna min nama em bi van hewldanan bên xapandin. بەڕێز پێری پێت وایە زیادە ڕەوی دەکرێت لەو مەسلەیەدا
دوه گوهی من لە سەرۆکی دەستگەها سیخۆریا عێراقی بۆ گوت و ئەو پڕ دڵگرانن دەربارەی دووبارە دەرکەتنا داعشێ ئەس کێمە کو بێژم دبە کو ئەف گوتنە ڕاست بە ئەم دەزانن کو هەژمارەکە زێدەیا چەکدارن داعشێ و ماڵبەتن وان دە زیندانێدانە ئەم ئەگەرا ڕاڤاوان ji زیندانê dibihîsin berê jî raviyane mixabin ew îdeolojiyê ji nav neçûye tevî ku gelek çekdarên Daişê hatine kuştin lê îdeolojî û hokarên wê yên bîngehîn hêjmane ku hokar bûn bû derketina Daişê û karên ku encam dan û bûne sedema kişandina bala xelkê di jîngeheke tijî alozî û nearamî da ku çend mîlîşya li dijî hev dişardane li gor min ev derfeteke pir baş e ku Daeş xwe birêxistin bike û xwe bihêz bike Ez ji gotina serokê Amerîkayê bawer nakim ku çend caran gotiye ku Daeş bi temamî ji nav çûye. Mixabin ev narast e. مەبەستی سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانەوە Min çi got? UIS Ere, mebesta min serokê dewletên Yekbûyiyên Amerîkayê bû. Mebesta min Trump e. Ez qala Trump dikim. Ev xeyalxweşiyê ye û mixabin hêj ew erk xilas nebûye. Bi rastî piştî êrîşa Tirkiye li ser Sûriyeyê careke din gev çêbûye. Hinek çekdar raviyane em nizanin li ku derê ne. Hikûmetên Ewropayê ne amade ne wan çekdarên biyanî werbigirin. Bêguman ew çekdarên raviyayî cihê giringiya gelek efserên sêxuriyeyên Ewropayê ne. Ku niha ew çekdarên Daişê li ku ne û gefê li ser kê çêdikin. Mrs. Norman Ez dixwazim xaleke din li axiftina me zêde bikim. Ez berî çend hefteyan li Mosulê bûm. Mosul ku dilê xelafeta Daişê bû. Beriya her tiştê cihê xemgîniyê bû ku min dît ew bajar çawa wêran bûye. Lê eger em behsa Daişê bikin. Em her tim dibihîzin ku Daeş xelas bûye û ji nav çûye. Lê eger tu herî wir, tu bibînî em pir dûrî vê ne. Beriya her tiştê çend çekdarên Daişê girtîne. Qasî ez dizanim 30,000 çekdar li Iraqê 6,000 li Sûriyê girtîne. Kes nizane em çi şwan bikin. Em nikarin hemûyan dadgehî bikin. Paşê wan bidar ve bikin. Em nikarin 9,000 kesî edam bikin. Bi ti awayî ne pêkane ew kar bêkirin. Neyekîtiya Ewropayê jî piştgiriya vîkarî dike. Yanî em çi şwan bikin. Bi awayekî asayî li navçeyên piştî hevrekiyê proseyên asayîkirina rewşê û demokratîzekirin û çend proseyên din birêve diçin çimkî têgotin Daeş xelas bûye ji nav çûye. Ew prose nehatine encamdan. Malbatên Daişê jî mane. Eger xalê te endamê Daişê bûbe û hatibe kuştin. Weke mînak li Iraqê li navendên penaberan ti belgenameyekê nadin wan hemû weke tawanbar têne jmartin. تۆ زۆرتر نیگەرانی قۆناغی پۆست داعشی یا نیگەرانی سەر لە نوێزیندبوونەوەی داعشی Bi baweriya min eger bi hişyarî tevger bi civaka piştî Daişê re bêkirin li hebûna wan bê mikur'anîn weke pêngava yekem şiddet bi awayekê din peyda nabe. Îcar awayê Daişê be yan awayekê din. Çend malbatên bêhîvî hene ji birî çekdarên ku di zîndanan de ne bêguman her tim jî hin kesên pêz hene ku dikarin wan bikar bînin. Eger stratejiyek ji bo wan çekdaran hebe, heke namatirsiya dîsa derketina Daişê yan vegera wan kesan li ser wan kiryarên ku berê encam dane zêdetir dibe. وڵاتانی ئەوروپی چالاکانە هاوکاری هێزەکانی پێشمەرگە دەکەن لە کوردستان و مەشقیان پێ دەکەن و پرچەکیان دەکەن. بۆچی مەشق پێکردن و پرچەکردنی پێشمەرگە لە دژی داعش هێندە گرنگە؟ بەڕێز واڵس فەرموو. پێشی بڕاستی ئەس برێزدار هاواردرە هەڤنەڕینم. ئەف جارە یەکەم هەنەڕینەکەمەیە هەڤبەش هەبە. ئەم جیرانên نزیکن تو دزانی بریتانیا و ئیرلندا. ji bilî dîroka me ya 100 salî. Tu dizanî çawa rewşê derbas bik. وابزانم خۆتان بە قۆناغی پاش برێگزیت ئامادە دەکەن. Gotûbêj û danûstandin tiştekî baş e. Birastî nabe xelk ji bîr bikin artêşa herêmî ya Îrlandayê li Bakurê Îrlandayê bi danûstandinan hate hilweşandin. Piştî ku hikûmeta Brîtanya amade bû gotûbêjan bi wan re bike û kir. Bi heman awayî li gorî min tiştekî rast e ku Amerîka gotûbêjan bi Talîbanê re dike. Di heman demê de binarîna min divê welatên Rojava gotûbêjan bi Beşar Esed re bikin. Çimkî di dawî de hino hino digihin wê qonaxê ku divê gotûbêjan bikin. Her wiha derbarê Daişê
پرسیارەکەی من لەسەر پێشمەرگە بوو پەرچەکردن و مەشق پێکردنی پێشمەرگە ڕێخستنەکە وەکە داعشێ تەنێ دیکارە دیژینگە هەکێ دەبژی کو بێسەروبەری تێدە هەیە لە عێراقەکەنە ئارام پەیدا بوو پشتی کو ئەمریکا ji deverêvekişiya eger em bixwazin rê li ber dîsa derketina wê bigirin divê rê bi wan welatan bêdayîn bi awayekî sürüştî ber bi pêş ve herin bêyî destêwerdana biyanî ji aliyê tu welatekî ve derbarê perwerdekirina pêşmergeyan binere tu dikarî ji min re zelal bikî çima dema YPG li Sûriyê ne şervanên azadiyê ne lê dema weke PKK diçine Tirkiyeyê dibine terorîst çimkî weke yek alî têne dîtin divê ev xal bêçareserkirin bi rastî binarîna min nabe ti hêzeke biyanî li Iraqê yan Sûriyê hebe ez bi tevahî li dijî destêwerdanê me کەواتە بە هیچ شێوەیەک دەستێوەردان نەکرێت li gorî min alternatîv çêtir e بەڵام مەشقکردن بە پێشمەرگە باشە یان نە ئەوش بۆ ڕاهێنانە پێشمەرگیان هاتنە بەخواندن ئەنکو ئەف تشتێکی باشە başe ji aliyê kê ve ژالی پێشمەرگیان بە lêma ew xwedî dewletin ئەرێ هەرێما کوردستانە عێراقی هەرێمێکە خودی ئۆتۆنۆمیە دکارە وان بەخینە و بەغدایەژی ڕازامەندی نیشاندایە دیارە ئەو هاتنە بەخواندن ev bi tevahî piştgûxistina serweriya welatekî ye نا لێ حکوومەتە عێراقی ڕازامەندی نیشاندایە بەڕێزپێری تۆ دەڵێیتی بنەرîna min tiştekî pir baş e ez serbilind im ku li Holandayê bi pêşgiriya mezina parlamentoya welatî malata mabûna hêzin Holandayê daye heta sala 2021 da ku pêşmergan rahînan bikin li gor min ev pir giring e لەبەرەوەی زۆر کاتم نەماوە تەنیا دوسێ خولەکەم هەیە حەز دەکەم ڕای ئێوە بزانم لەسەر خۆپشاندانەکانی ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست بە تایبەتیش عێراق و لوبنان و ئێران ئایا ئەوەی کە ڕوودەدات دەرهاویشتەی قۆناغی پۆست داعشە یان شتێکی جیاوازە بدیتنا من ev tiştekî cuda ye bi awayekî ji awayan tiştekî handera dema dibînî xelek dûza azadiya zêdetir gendaliya kêmtir û hevrikiya mezhebiya kêmtir dikin her çi qasî divê cudahiyên wan welatan bên derxistin li welatekî xwedî nerîta demokratîk wek Libnanê mijar pêtir rakirina berpisên nihaw hewldana ji bo têkbirina hevrikiyên mezhebî û kêmkirina bandora derbe li Îranê mijar meydan xwastina temamiya sîstemê ye xwepêşandan ji ber bihayê benzînê derketin lê tiştekî bedew dibe eger xwepêşandan ber bêpêş ve here û rejîm jî fam bike ku di nav şêniyên Îranê de nemaze ciwan meraq û hêviya azadiya zêdetir û hebûna sîstemeke vekirîtir heye کەواتە وەکو زنجیرە خۆپشاندانێکی پێکەوە گرێدرا و نایبینیت لە دژی هەژمونی ئێران لە ناوچەکەدا eşkereyek û peywendî di navbera wan welatan de heye lê her tim amajeyeke erêniye dema xelek hewl didin dakevin ser kolanan û ji bo jiyaneke çêtir kampaniyan bikin hinek caran ev tiştekî hander û wêrekiye زۆر سپاس بەڕێز نۆیمان فەرموو ئەس باوەەر ناکەم کو تێکیلیا خۆپشاندانان بداعشێوە هەبە لێ vê carê tiştekê nû û balkêş di hemû dozan de heye Misir jî têda herçi qasî li wir xweپşandan zû bi tundî hatine serkotkirin ew tişt jî ew e ku em dibînin ciwan hevgirtîne guh nadin sinûrên mezhebî û herêmî û doza destwerdana biyanî û nehiştina gendaliyê û daxwaza pêkarîna sîstemeke siyasiya nû dikin ku rêbide beşdariyeke wan ya zêdetir hebe lê ev me fêrî çi dike tişta ku ez hêvîdarim em zû fêr bibin ew e dema ku em behsa ewlekariya navçeyekê bikin giring e em behsa hevsengiya hêzê di navbera zilhêz û welatan da bikin lê em hesabaweyekê nakin ku li wê deverê hin kes dijîn ti giringiyên nadin wê jêrxana ewlekariya ku medaniye tenê doza mafê xwe dikin dibe ku em bikaribin aramiyê pêk bînin lê ne aştiyê lewma divê em bi başî li her du astan bifikirin em vê dawiyê divêyekê de baş nebûn زۆر سپاس بەڕێز نۆیمان بەڕێزپێری فەرموو zehmete di xolekekî yan du xolekan de behsa her yekî ji wan welatan bi berfirehî bêkirin bila ez bi giştî biaxivim li hinek welatan rojhelatan avîn bi heman awayê ku em li Amerîkaya Latînî dibînin yan dema em li wêneyên xweپêşandanên Hong Kongê dinarin piraniya wan ciwan in li her cihekî genderî hebe piraniya caran xelk li dijî wê derdikevin hinek caran demeke dirêj berdewam dike dema ew hest hebe ku rêza mafên min nehatiye girtin xelk radibin ev li Ewropa li rojhelatan avîn û li hemû cîhanê diqaweme bi rastî tiştekî pir erêniye dema em dibînin hikûmetek dibe otorîtaryen
ئەم بەڕۆڤاژیا وێژی دەبینن و خەڵک نەمازە جوان لە هەموو جیهانێ وێ قبول ناکەن. زۆر سپاس بەرز واڵس بێی گوهدانا بڕەوشێ مافێ خەلکەیە نیشاندانا نەڕازیبوونێ هەیە. ئیران درەوشەکە دژواردەیە. دۆرپێچان ئەو فەلج کریە. تو نکاری ببێژی شیانە وێ نەمایە. لێ دەوێت تەفگەر بە درستی بخۆ پێشاندەرانڕە بێکردن. لە عێراق و لبنانێژی بە هەمان ئاوایی. تشتێ لە عێراقی دقەومە ئەوە کو وڵاتێکی بتەمامینە ئارام هەول دەدە سیاسەتە لەبرالیزمان و پەیڕەو بکە. خەڵکژی بتەمامی بێزارن. گلیەن وان هەنە و نەڕازیبوونێ نیشان ددن. مخابن هەنێک ژوان تێنە کوشتن. بە هەمان ئاوایێ خۆپێشاندەرێن چیلی و بۆلیڤایە. لە لبنانێ ئەشکەرەیە دخوازن حکوومەتانەها هەلوەشە. پیڤان هەموو نەگرێدایی سیاسەتە لیبەرالانونە. خەلک ji reftarên berpirsan bêzarin û xwepêşandanan li dijî wan dikin. براستی مجار نتی کردداری لیبرالیزما نویه مجار حزب الله و دستواردانا دربی و هفرکیان مذهبیه خلک لدیجی بانن. هەروەها دەسوەردانا حکوومەتە ئیرانێدا لوبنانێدا. حتا دەما ku em fam nekin ku liberalizman û dilê piraniya pirsgirêkên vê heyameye ez ji te re dibêjim ku em nikarin bi astengiyên jîngehê re tev bigerin. Heta em pirsgirêkên girêdayî liberalizman û çareser nekin. بەداخەوە ناچارم کۆتایی بم دبیتە بێنم بەرز واڵس بەرز پیری بەرز نۆیمان و بەرز هۆروت ئەندامانی پەرلەمانی ئەوروپا زۆر سپاس کە بەشداریتان کرد لەم دیبیتەدا. بینەر و بیسەردا و سپاسان دەکەم کە تاوکەستا لەگەڵمان بوون لە پایتەختی یەکێتی ئەوروپاوە لە برۆکسل لە پەرلەمانی ئەوروپا لەگەڵتان بووین لە دیبێتێکی تایبەتدا لەسەر ئایندەی سووریا و لەسەر ئەو ڕووداوانەی کە بەم دوانە لە ئەو ناچەیەدا ڕوویان داوە کە کورتەیدا دەژیت. سپاسان دەکەم.